ene ki kalaje ko joƴƴini on ɗo ni hunde wotere aaninimmi Konga makongoy. awa ki kalare yewtimen ko animma ko andi ko honɗum min ko kala ko mi yi'i mi wujjay ko kala ko mi yi'i goye mi wujjay pise ɗi muuɗi ko wona cotisede ka julurde ɗo fof komi won ɗaɓɓude ki kalare jaka noon goyɗa wawi wujjude ha ko jamaji kadi anga ana pellet mo wiɗa on ana wujjo ko juulirde inna on ana hara kam ɓuri anude kala ma mo mi yi'i min komi kelotoɗo kala ma mo mi yi'i mi keloto kala ma ko mi rewɓe yahayɓe ɓen ko julirde fof fayda milan kelodiri e ma mo mi yi'i wo mi keloto oya ɓengu beere rouge jo o wonɗo ko bata to ko min e makko meɗen fomodi miɗan la ilaha illallah ko jami ko ɗa keloto on wonɗa e wulude ko honɗum waɗi ko honɗum wulude e ko waɗi ko honɗum wulude e kaw poccol wata ŋaɓore amen ni dey dara waɗa ɗan ndiyan ƴiwina ɗo quoi ayno ŋaɓortoɗa honɗum wonɗa e wulude ko honɗum waɗi ko honɗum wulude bolanimen ko wonɗa ŋaɓade ko nani min ronki ɗum goy a wonta Bulanji mon di satta. Ona bo bulanji mon di satta. ko ɗum e probléme an kadi marɗa Ambete ka hunde huni oɗo kelotoni. Mi probléme an on fof ko hunduko ko mi nani yo mi wowlay. awa hay min noon mbiɗo kelodiri jum innete ko ummu ara wi sallam deyi Min o mi wowlata ko hunduko an ko wowlay. andita noon ɓa an ko nanɗa wo a haale haalanteɓe ɓen foppo hara ɓengu soori jon hara no naani komi haali ɗo An beere rusujo ɗon ɗandi komin kawta. hara hunduko ma kon hara a yalti naani ko hunduko ma kan haala ɗo Ɗandi komin kawta. Si mi yimo mi wala feere ma mi wowla. teddungal ma noon komi woni wujjude kon fof komi woni wujjude kon ara kami woni nongude ɗon ɗum ɓen andali ɗum dey Min o mi wowlata ko hunduko an ko wowlata. komi yiri hara ɓe andali ɗum komi woni